mal lungil season mer kami wa nakabelan nos umi lomes oren sakyan special talk show program. Malungil mo super sesel kuram lo ya may gagit malungil ditasil sa ungil season mer kami wa nakabelan nos umi lo ng sakyan kita del program al tutaw ngartya nga tedel okyak sang rikide makpay mo masteri na te alam mo ay sergi del wasang raw ulmat ngartya ra il al tutaw bolsyo ka pinelo ay sang clear ma ay kel selnya ulit tamle pagkidra il al tutaw makuha te alam sang Mr. Abbas Well, tutaw olgari le era poco mo le dik khusus ra ibdul ma raklay marubul belaw ma belung ma ebi raklay mar masjid belaw president la republic surang la wips junior ma ang gagid le president tra senet le hokons paules ma rugul senator ma aspiger Anastasio marugul delegates ra house marugul governor Saraigal trum elol blur belaw ma kidel adar belaw gukno sabe edel moringa tele del mesatel program olgari la agimla mo tel bango amla moringa mlobto trum e merragal dolas mal mruringi mo sabe elalat tel bango sabe elaw Association of Non-Government Organizations. Maulang kata mengurilo sa bangko. Etiang mokte karingi lalaf wal losik role lagel ngesol ngara aikrel belaw el dikalbora kabelmenta. Mera blue mora igel al adal nga al selablu. Mak ti koradoli ti agi de mergong en obangge relal tuta nga ka adra board of directors ra bango ma diriglo bangge relal tuta ngari a Leonardo Basilius a work dirigl togubet sel okyak sangargi del Jailin kabakol ang gagidele gorgamos modet telgiber tiagidel kuk project temla mesois el logiwa mogi tiagidel al adra banco ese agagidel ngesul tol maklol al adra blulade olgril maigel mga kabelment for example Akabalment ra Miguel adim la kalsalo top da gel udo del mel ngaseora bof agagidele tel surigay el mora akabalment nsual al dil mel mal tel mora al adra blu mar adra blu aule sel udo agel udo da dim mel mal tel mera Red Cross sea dasora blu adre el alba sea atirgelol ngaseu taklok tutelel ngaringa igagid el ngari ngari obat tiagidel al adra blu mendigial seleber belaw eto togi tiagi del alat tel alat del bango adi kaldil belaw ter selatai heyora Pacific ay galbek kalbelur ay gal Pacific adi ngaring igagi del selbol moda igagi del rogul blura Pacific en mo aldele roguen piango Pacific Island associations of non-government organizations. Aling ngukti belaw abango. Obora ko ngari obora FSM ako FSM fango. Gumora RMI ngari ra igagidele Marshall. Tegidel al-ada gimalo lingitel agio lingitel adra blul garos العاد مع الدبيل السبعيد المغلوريور emergong elangani anges
wa elat ti agid el gimobal mer al tutoma akti taliban ulum sa korka ti alnge so amlay el ang gredro sigra al adl el ngiamo o sabe el gukmut ti agid el taranges el ngaray krel bela ulmi mang ahalabay por ti agid gukmua Au era do por ni edi Oy. Google wasem el asira umumu ulmer el anday telal non-governmental organization sa Oy. bot magi bangko. ala kalwidam lamo ngara okday ma last time el gumesem le adori sebna el mal namo to karade olgri lo sorry to la dikta lil wasya dikal diligel charter del organization aigel al ada wa kamamam lam du ramay berel Kilwa al tabi na bulu. aldabe lama sa lamardi lama igal digo igal niya ako بس الهذا البلاد الشارتر ما يجي من مي يحملوا لا رول ديرلو ايسه الغريل واسيا اجيم لامرا بتورا يقال بلور بلاو ديري جيبور ني روبو يا ترى جيب لو ني بلو عمل كيو كملو ديري كملو ني تلام المسان ركلاي ما يجي الجوك الدبي المسمى المسرا بلور عمل كيو ما عمل مول الموضوع قال بك البلو مر الدبال ديريك المومضني تيال العاد الواسع هذا بورني ذو الذاق ان موبيوتا رولي لانغيسو البريد لين موجي سيجد الواسع انجيل غاريا غورا ولقت موك الراي رايجيد المقلول العاد مع الابن يو ان غاريا بيبي لانغيسو يو ان اللي ديريك الميجي تياجي ولا المروسرا Kakukta borong kami sorry kaya hidel. Masalo malungil tutaw nga Leonard Pasilius sa agulira PCAA dire kal lobang kala bangko. PCAA amwalble el gora amlegot lula ay selpian ko selgot el merbelaw al introducing el belaw seguid el time digital PCAA NCO belaw. A PCAA mo dangalila sa ngulmo 1967 na. Masal me foreign affairs sa me dos pera PCL ko didra ay agi del NCO me so iso revelaw mambatokol ngesora outside del mela del legal dia kalkabelment tamel me drula PCA di katamatangen wasya do dia kadin dukmasen dia kada ngakabelment gire del tmakal lowror kita ma kabelment mong egarogul to do rula di mo klungera adar belaw Tiagi del bangko taramle ngau doswala sengire del gut bakli waigelu logo basalo semlamo tru me imragal tral lo muringi ngaringi sel lul doswala ada se tiagale edbali tamal legal bibil al ube olgari le tianga bay buul ya al sukuma igel duk musibios igel al adra blul community dia charter as el mera bangko kada aplak kwantatir malba kada bangko al boldi tir el moiga del program Seguid el mutre langeng lamo seguid lo sem lamo ko dai with el ada lame mal beto kar adal dire kal lo la sensorin mong esel klungole la bango sel piango olgo sergi del lo ai singira bla bla bel ai sel megel maklol ko anges malu ngidil nges etem la bango matama hotel atarawngil tarawngil el tiagi diligira solar energy kadang tangat leng ngarinya other India ma ngaring sel connection gitu entre other India mat ngaring sel duk ma semper foot college ngarablo India tiang kami matangla bela la segida tim la mo dengir rogir dir other India sem dit to rat ngorong obra tra yang ja dengir ngi matam la mo tum sisi los pre solar le to asing do solar di one time expense malubeng gerad iti kamang laklangar tiakla la sumod mot mo karingil mo Yasui. Kam tangi olgril wasing sera March melmutela mlamo 6 times or 7 times lang sa ala alura 7 times. Oy. Elis vendringina sa ala suwer madengi ma ran. Egar toguro ko ade ospe adengi. Gida ada belawa lak alwiden kala adi kam remember om mga increment tra awrere. Oy mga maktire kala increment la se buena kilo increment. Ya ara laklalo adi kala tangi la se mas ara laklalo. So madiwan atara ko tulungil el gedal guk mo sois bringi ay gal solar energy
Le ebela oblabel subi. Els era el tingan niya dos pesos lang tingan niya pek kalsil selektial sil kita di lewal sigang en gut maklia wa brela la ayang ay gitu. Ngarinya time gimle mrula solar wana community enggal engineer di gidimle ngul erera ut ya ma haiseng engya ngul haiseng ri ma batteri 2 hours etel dre batteri olgri lam mo full seguidi aklung yolela a solar adungul belau ya kadang tangat le ada India amle offer assistant mer belau yang ga ideng algedra chailin ga bokol amle ngal tangat mamlora school seguidi el barefoot college tia sel duk maseng gotel practical el training el blorngi menggal ela tama tom bodor ngeseng solar energy engineer agel small solar energy ma kadambal ngal tangat dire kal lograng asule la ngel tigel adra college emlom ngal bangko matemle kan tak ta kamam magimla ra gali legeng sumang Ada mlora. oy lo meeting wase abanggo bol take a leader tiagi del project e o ai sura nga chelin magi malong ilang mam nga giblem ko ngi dabli ko ore ra bli lo gible ko ngi mei le waseng nga ya bote gali dra project e gore gid osigira al adal mo ngora arti mo al adal bangko asangal dagi mo rulay gagi del project tra community kada bai sige al adal mo ngora arti gid del project segi dia Engkaya mo. engkaya engineer oy Teknik, so technical. kada ada du atokor belau ma even na kikare nga ko ta kasal mga to Miguel molmutra mas man si El Subit ay gid etiang amal low tech e malungil el plan si El guk mo sugar Ahmed el luim e basent mabdula ko del basent ra ta ingir ka si El gut makli sa gid mang seguid el aqua del mutel wasabango adi kal ngartial lo siganges el berngi o siganges el moral gul al adam al lakam partrabango mang dirikal sa amel lego o mesra kaw di malungi la boda al selabang boda bangela bango boda bangel wasengra la dangarngi ma ku kredu ran adal wasengra se gi di damos edel mega le okbong ran to kom kada bangela wasengra du ra solar energy rak mongel alap e kada wasenga gi amo tegali de se project kami amo ngara se gi Mau era do borong kange kamo asal wasal suku mengarnya al ab out ter sual mo member abang ko makaramo so isbra. Waisi bangko maldi open morangi dil alaf morangi dil alaf sorry adal mo o el angel silviara abaga makmak o engel ora MCCA ngey awal kora mal asam malang clear adal sorin mo o member Malung ngi dil tar kamama. Ang kaki dile film tamingil mentar adrabor ma direkal ngaji dele waisang mariur mentara adrabor Eta chairman der kamir elak adres president oh ya presidenta buigi chief Thomas o inge ya presidente ang ngaji dele film tamingil inge ya vice presidenta mangidil tar kamama o mesa kamama ingidil gere molgol somiu e allí mega arrangement lego mitra la adar kami malu ang aldabel legen ay la asimre waise tiadi kal waseng temela ulur mgel mama sabado masande magidil sa amil mitra aldabel e dia gi mitra tira oror kal mitra tir sel basio si leng cloud to telela a mitra arda sel ngaringi bodo ngena seng wangarang sel area tir Kamama mlamitra may brera amne mlikop singay ngayel temen moray kal local di aldabera al merdira tianga gire del mururingi olgri el muattirak la adar belaw ndi ka dora mo nekta do gawa do gora mot pura mringel lobis dia ayge gidel dangaringi ayel al adar gid ma aldabera gid aloru tial bango gire lol tirak rigid el moray gidelen kada mururat aklangar adar belaw aside from ay kay kidal aldabel dira kan malbot to kay kel faith base Maila man Israel mo so in fact sa sande ngara church ngani akuktar al adra church ngani asoril muru ringil lurior mato asa kamam sa mamal hindi akailam di ungil
أجل نجي ديل تقول سل الأرض السؤال مرور على سل أبلو ما لو بنتري المون نسير أكلنا رأت أي لا Umuiling ilo lang أي لا هذه مطمور على سل تيجي البروجرام ربانكو عليها أولغري لك دمهم كتكلين مرة أبانكو دي قبولو رولا أجلو ريرا يقال الأرض كميو tiang awad wadi molda rogui mang kadmo blagatak lo asim lambo beto kaigal al adra blur bela ka grosul bedingil engaringa ka grosul igel mokte tir enguk ngaringa beto guk ngarai krel bel bela anges el guk sori lo asi kama masomam lo mesra asim magaranga omo lici a tora omgaro el bung ay gen pal di bung rablumi Selme yang mereka more appropriate. مور سيجيد الأذل الجوك نرى تيجيد الروا يسيجيد التول أي تيجيد مقتل Dia kabom si sebel mo merula ure. Dia. Ngamang ngaral. ما يسي kita wada kora didal balu ko didra ay gal nges malu beng direkal kando direkal masada nges direkal tara ko taklol el lunyolel tianga elal blabol sila pacific na mo matangi wase ngaringa bangko ay gerogul wa training al center mela se mosigra adal mortel training e kita matangi was so kumunguk turat angam la om ulang aral tokoy e kada mamla se mosigra adal Conservation Sige, mang mosel bol mong rat to mong at the end of the year, kada namon dangela se truat ang amla mo training ra ngara makler maguklubar nga project tel mel wase giso sigara adal bok tirga gi dia mo sige din. Kurang ngarat kura expert sa mga tungkol sa Mela, masangga gi del dolgor ngin wase chailin ga bokol nga kada malangal tangat e madiri ka redil mang ka se el malmol mel. Nga namodori 2 years gura PCA. I hope peng kamo kumangal ta time lo urot dia gidil. Lingan ka ngal ka blilyaw at the same time ngulura state maral mora sigil training. Magse inong asset tel mora blilyaw. Asset tel mora state. Emla mo asset tel mora bangko. Sige dak lo ngolel tial el sumo ka tumot makalorior. Maka dolgi tringin bol ko adio aisra tial tubet sa project ngi. Chui de lo ay salwase ka kamlara skura ka skilla indial mlewa karak le mga tel yang ra kamin suwe maali de tiay gidel Malungil tutaw nga kampi ka Chelin Kabukol nakura Pelelu State Government mle tatirigel kotal ngal kara bela wal mura indial mom subel girela solar so Barefoot College in Tilonia India mle 6 months program ay gimlet terungal karbela wandi imo nga numeral early because of family emergency waldi bol nga kagta nga company kara malungil program malungil multi basic malmar ared maldi karwe kami dalar adal bela kasi lutan ng turo partiral mo ang direct ramal health pergi dari solar direct ramal health protect ala natin gilguk lang mas Maral morbap LAD maral morbap in the future so yang 6 months in India but mel atyal project ngara ko momru lal ubang ngara ko raplan mokot mokla LR other India send the other Segidal Barefoot College send the 100 units solar lamp lanterns the sendal mer pelaw and then with the help of Pangko Sigatar organization nagimot makalorior emo ko ngi o sigal masing ang example Southwest dia ka mal access at Tinatinggi. Dia ka sa edalo si krolele help partir algira la dengi mel ay gay kidel solar lamps ko momro sa kuro obli lal ubang komtir ka mo mes salwaseng mora mo ang arat tire la Ela seguidel lagi gitra lo sigra al adal mo ngora ngi like we said before bangko dia kapolo tel project kodo sigra adal mo o se elo ngora artia engaya mo engineer tire lo ngora lo menteri ding kada abangko welcome mangidil al adal mela sen sa amo ngora artia ay ga 100 units al sumo 100 units ang asil mo 100 al adal malubeng 100 robli hindi man di mo yora sel al adal mo o ngora artial del program
me elat kay gidale project el blam uli kung om da sulwasi el akdal o muray kay gidal 100 units el dengi kumamulmul mrengi kum kuro osikat pebiranges wal specifically tukura solar why kal ku kare expertise ka ora Wai se olgri le altama EU tara prol support tra yagi de renewable energy e tegi de solar energy utto selector bela bigo se tial silsa mang ngariat ya al se edel mo o smiga yagi de tladal el meli gel guk se edel kan borten mo speade mo wadengi le ngaria bibira ba blu ela obra kwam ya water pump partir ma water heater tir ma alangan niya na mo uspera condition el uspera solar so tiang asel kan tiadi ula madrid gre ndirgo elel es el de sal success ringi e dar adal improve me bol change el mora mo ngani yak maria rengra adala solar e bolo dunga sengani op tutel e gore nya mal beto kames pe olgri merbelao tokora renewable energy el atya gidale project ter kami momur o ngrang al ubang lame kay gidal lakadal el al time es el de sigue al adal waseng temo ngara ringi e gore e godo wais el mortir mata sip pe gar klal el mer es el meng mortir dia al ver kamam o lo sigue al adal sel mo to di mo umur sel de iwan lo rio ya ya urere la banko didale lai kay di de la toil Olen dia kalbol sois para national government. Kirel NGO. Arada India. require require si NGO dia kal sa el mura. kura government state government melaka chailin kadir ngara state travel ilyo al ube ko kuram lamura Aktir ka nga state travel yung maktik ka oh hindi sel lomu ulat yay gidal project ka Yes. ame moli Elang kawa. Trainer tirigay gidan mo sois so mo ko niya gigay nga se wal mararan. Gado mo sparing il wakal tante trainer egal project ega mal magare klale simple mong sera ngi di technically ngi la adal mo mtangel waseng wala te tera do lega era tra ko taklo issue sa solar renewable resources especially solar usually tial battery agirem use to upbringing dia kati erem di lakal use to upbringing le bibirata men se el gukpol data me bol bring nasil seng guk mo o mo clock energy ngi bibirata matamal mal simple la maintenance ringi ding girela adal ma training ay dia el madu mo matangel waseng makana tara kalaman kay karon mo tangalang kaklaw ra ngaramo kaklam le fully solar rice Masel obra ang mga buya ang along sel kibo mo porang ka klase bol ko pasingin so ang ka klase tiam belum sa kama ulam belum sel belum belum sel belum mal ngil adam ya adro wa madul mo tmok lagel mendim la ka adal lo mai sel mol wase o tira di tin mo tmok let mo ngel se tiang ak tum yolam makula di ako man lo ngil sa po sa cheli lam lamel ngara el kora expert ra solar le kora imagine lagel ngilal morabay Miguel Sentere di talaman rela. Paimel turn el mura dastal blay. Mar adale sang for example akmong problem. E masaka tra den girgara. Eso result traikal. 50%. Ya kutro mo sa real mga Mar adale ko di mo sorry mo solar. Segi dia so dalo meser. Lek masal saver nga. Alak alito ko mlame sa igel building ara sinang arbela ngani igel ngarak le. Legal mo mangal daral ma. Ege solar. Ay gel cubes ay panel solar. So mong tial lo mga o mga dal ran matara ko tol den kilos pe ngil sel igele war hira ako tol siya. Tamla ya el alblal angara ara la denging am like mo sige ya so. May plus ka man ngal tangat le ngal karpelaw. Dia katil melo el dup mo rar ki de lora el ya upo da karar gi me belaw. Kay gidel dingar belaw. Bay se edel mo pe ngil mo travel ura ko al sela belaw. El mo el au era ka por ahí que el bebira ku quiere el ku tigir el tial el adra bangko en suakal ku tingu osengem kamla ngara training ra India ra tora solar kal amal la mesabek pateng la tretela renewable energy mlar mut ngara kura ku osengem ra apalwa del dir ka uspera mal klol
tengki lul tuira alu amla mota mel do muura Rasolar. Rasolar. Yes. Tiada kantil lol. Tiada long. And then mal basic solar eh. So kita other bela wati tengki 24/7 erakan ice packs. Mangguk sab el help pal sa edal may ero iral mo solar matengki. Like Tal wala marail. reply. Yeah. Masel sab el suko mangguk malom sengguk ti what tengki or sumata tengki eng sab el om ka solar om ka raplal help orang way kal lamo mo kal typhoon matamala power lines hindi ka sab el help pal om ka ta ti apply until guk mo ringa tengki. Mga sab el asel school al flooring tospe tengki at the same time solar. Misal during the daytime el maring lasil segi o solar school lo special ko kops nga yang ako marda tengki tal campus ro ko magi o spe ako ko mal interesting tiay kidal obloring adilungi le kukel wase kau kamil karae so is seperti ay kidal program malungi larang utsel do tingel mungal karbelal malgot takinge de ambassador olay UN ambassador mingat atu ora kabenor saya kabenor kama ma temis mula ko knegerin toucher nga kaloker makka ram le urere mara urse kadiri kal mlara state yes aku kulure rasta Peleliu State Officer or your at the time mang timle ko la kabenor kasi yes of course nangungil opportunity mael al oblong makakukla masal kuktara field ka interested mo malmol maringira kakarosuluryol relating mora solar yes of course mal willing and learn more malungi larong de Mr. Basilio Seldo ng elwaset other bela wal malko at kinge de lamo expert tra ku tra badeng la field hopefully mo bato kar ngal karbela expert tra ka karosel badeng la field sa bedro expert tira atoro la program rekit ka kukti tial al adra bangko el al silse kom tial interview kami dire kal ngaring ya kuk dire kal tara talk show kami gilsal kuk laringira radio station ra Mr. Salvador tiang komru ringil ang anniversary ra bangko al ube kom kuk timru ringil spread awareness al ube kuk tigirel tial to project Waisel di maradalo na ako ula sa bangko al kwati di delela toy gore elang sel talk show laringira sa doy ang kale later Makati. Ako kung lagi siya last Sunday lagi siya program rin. Kung tim solar altar sa igid el kora program bertir. At the same time sa al ada dire kal mlame obang kela bangko. So mong in sa edel guk kay nga seo malu besel boring ako ngarang klel so mil mga mo koringi. En sa edel me kada mo krula talk show malu ben sa edel guk meeting ra community kut mo klay igid yan. Mal wayen ulgoy sa mama aman waktu orang masing aigal experience ngal ngal PCA olgrila akplool lomral wasen dia kal gede melara tara adra blue mail trainer gire del ma training unnecessary kata to del ma training or kata rulia training al sela bela man ada mo train malbora community temu atokora community metenges yuga metenges rogul tokora community betul fit in yes mong sa edel bong kadmol fit in aku atokora serius matokor omngit hindi akal sa ela adal dimilogera sa kau makamara ngarke pasyor kara karamlan hindi akal sa low ice girem mo trastraat girem mo ngalaat o ice ringay ka mga umbral wasel so kumakmura a community at aktibo nga tas o nga ako kalura PCA they give me all this information because they trust me they know lo asing ka adal sige dia klungyolela abang kolen so adal rultira adra community aldabe almutmaq moqadang elwasi alsumaq matitur min yaqlabu en gida min yaqlabu hal gimun mem lo sisa kuma min yaqlabu segi diablo all el tretal doluni legal al ada ul ngarngi a expertise tire create legal al ada mutmaq segi dia so al lombri dringi al sabrul belau kam dangi gida sel kotor mornga ko bidra last year march gida tira la kadang alas ko gil mora ikel belau so
ulan survive bela lim tela expertise Expertise within. hindi kal government al dabe ra blur belaw klisi el blur belaw le adra government mutangal al legal al dabe Siya gid ya malflow klisi tutelel. egida so abango so walungu se gid el may gore identify gel expertise al tigid al dabe bakit mo tangela sa suko mong lumuta ko la se ayu ko sigra adal mga raklel o di ang ngaringi belaw Taang. Kami abat ang ali. El alta mengarnya kor obis rabang ko al uba kom kukti al debe el tmakal. En wal gora di Pero kulong dia mula. obis sergit el asel chelmle mutel embassy selbi la talaw se obis hospital mga nakle la sa talaw meeting ringin se el tur gartire mo mga daw meeting ni di mostly la sugum guk dia ka space en se el guk map si ukti kalum se el MCC el tigal adang arnya obrio E ka ngarangi malapit la ka ngarangi lo. so gidia abelol Sorti. El elanga kukti tapsra tarat ko nga kay ngaranya na user kami ultilo dra island times semlo sub ekal oyui el kire la aikal sustainable development goals kami kom dire kal kura ol nga seol tara i malablur bela ol mrut ay kay kita make sure yeah ela sel project tra later mukati semlo toucher sel one ra gigil MDCs gigil agire dolor tau no maigal lo tira udo dolngit agire dolngit el mot mau tragel 17 kay kita talbile la balul abul adro gire abela amle accepted tamle sign Yes. igagid masel do meserni masel SGP small grant program project na sem dire kal sel dolngit tau dol morngi esegid ya o wasengire del mit igagid del areas ngaringa MDC serni ela kama bangong ilo awdora SGP el creator segid lo identify igagid el MDCs at the same time ngol ngosera ka al adlo asay mo morula igagid el otil wase apelawa mrula igagid mong segid lo mrula ay gagid ang esul mel der ato omes gid tomes gid la elal simple olgriling dise mga dura ngal gem malu mem brother ka ramrigel dia kam haraw so mal na mo adman sa bulat ma teknolohiya ol ngusel gid mo kadaman na mo mre el omes tial el bangol drigarura kay na mo sta tamatil ang esul to ka esul el meringi mga dosiga al adal masubil el angkay kita le tiay kita le ngesura India tiay katingel ngesol bangkwang mal ubang peto ka ngesol mlaya ku ering ngarinya ruwa training ma kukis edel tigel adal gukora sorirel kada kora waisel do se kada qadi dem sel sumung to sa tiagi da ko ya kada kantaktra ala do se como mesa tian se edel di adadu alu ba ko meeting ra yol alu ba ay gida gel le toro qadi qadi bagis mo gidel mo ka ngay inya murmurta toy so seguidia wanal qura tiagi da gimal el qura malungila ma maringiling igel mel mora community mora al-adam me aba all in the result traweri wa mura ra makami wa da dia kadim mo lang seol mangudra igal da berbela kom dire kal sab edro waso kom imalablur bela implement tay kay kiden 17 sustainable development kita blol lo maklat klar at the same time kada bibira ta me kamrura toil mo ngat mo korgin dia mo dangali so bangwa dire kan mas tidak malungin utas yang bosuk itu gitu number 10 MDC so usually kita was number 3 number 4 ay gitu ada bela ngaring sel eradication of poverty kita dia ka poverty kita ada bela ako talgi bil bagi sel duk mas ngaring poverty usually poverty lang al bla tora bla ada lang poverty adi ngara mind you know you have everything but dia kan sama bomrul ngi bilgwa sa man ra dia kal tour del guide el tour da guide so mo khatralo direga lo maqlat al dabe em lo lgi sa guide el mind mo mosin mrula como esa most of the time el gorila talbo dorura ngarang kados pe atral do aim mauldas aku puto kala gelo do so se el logi sa guide es el dogi sa me virata men dia kal saludo dia kaludo le elam namok sa guide talbo ngarang ngari akal ngaram ngani akal problem ka kan mo meeting mo muro
kada bloon na mo depender sa igidin so adal mo to ruli sel aldabe ay gal aldabe el mo ka guerrera to ngolin mas spirit ra adal belaw ya kada kutmok laurere del el bibi ata min yakal mo itaw to el alta me kom wasengaringar adrapor der kami ma kay kita president ma vice president trikel officers ter kami kay kita ngesura indial metke omkor omesringial ubeng ngaringya ditiyay kita ngaringya kura daswel mal ubeng kukti kaul ngaringya daswel kura suamel mo mga mukler ngilo kiyay kita altabe mal beto ke olgrila atara kotel sumamal ore edangi alta me kam dangi wase ang aramong to ka training marwa fichi marwa kanak hindi alta me problem askogi matial covid-19 okmong dia mal beto ka ngalge dal lamor training ay kedal alta el ma training ka karosel expertise atara kotel el kora gagi dele to training ang anya to kora sers mator omget igigi dele alta ma wal igigi tian la usmeria tabe dal gukti giret ma sumo kado si akar buigel mo mar magikrel al adal mo adal omget tutrok kal mal mo klo income martin madri kal to kora ses tial simbra balwado mang dia ka mal kora import sel may plaza import al mas olgri gam ngel wase agriculture to dar import wase ngotil ba sentra akaleda mangaray kelbelaw makadukura di machin dikit magalit makadukura di machin na tia Miguel Masinal kura class mataiwang ya most liger gid gala da kana kal bigi sugul mo mata bola kakal kada mo kubo ausra kada mo 24/7 dongara wasor se do marwa so ay gid el kura tora ay gid ased el mabang ko mal samarial matmok hindi kada kadukura di ulumur awur makad magi ko gid hindi kada salguk mal overwhelm margid sel one sel bodo tengelo ase ngara expertise tiga gider tigal do let's say tigal do 7 en bobe le sel ger dagarang port tider al adle tiga gidia ngaringar betul at the end of the year malum at the end of one kura season sel get together everybody's expertise I get filter tider al sel gidi na al mutal learn more improvement mga kapil at tarawing example Olgrin for the last 2 years ngara PCAA ang asek pora trip pendiak pol nga training akpol assistant instructor so let na mo so mong usually dia kal lolar nga kal ma training they tabay baror nga kal mora gagidel mo part time instructor so ay gagid expertise gidel so adal build ray gay le abela tra ko tam si el blue ra bigos ala ikan alatri ikay yaklisi ela blubela la kamasadra ikay kidel kakarosel expertise mo kukswa kalrong singal wasing kautial mlamura skura India mle 6 months maka madangi gel kukletel la tong itu kay kidel magikrel solar ngara kura ngaranya kura message circle murar magikrel other belaw kuk samaria ray kay kidel kuk tokorar wa solar ma renewable energy na mo 7 times sa langa sa ara la alu na ati mara la ara la den kirkitel morbab sema lungil program multi-merit 6 months multi-merit direct nga kamakuntas kasing akamal mo marigira nga kanting makmalwa kamen na may karel ngal karatil seti program mo raratil o tiyan di mo raratil yes malwa kamen dan mo may karel ngal karatil especially albong el hukoloso direct ka experience rin ya silu bertial school lang tiang di training rata specialized field rata tukura solar al uben klol college maldi morat tukura solar sek maldi ka kanel college multi focus sa solar multi always akal dire la solar ma like kay sa morar dil mang direct ra ngay kel baby ra kura classes al kura di giri ra dil mar heldra dil leng tel school la walol nga certificate mal maabulal bulu ay gel wa bulura amnar nga baby ra countries ra Africa al long al tirigel kirayel completely dia ka tengil dia karal maragi mang wal help pay way kay gidal bulu kura o muula tukuran wa solar mo nga den gid
Kung kami malmasaw lang maakak medal lo kwam ay malbungra tial toksyor kit madibok paskawa sil kura last time mal su mangaring akura swamal malkol mulubes seringi al ubeng ngaring akura di isela bangkol swamalo ay seringi paskawa te alam du gero kul swamal kumung I see. time ateme mal masaule olgari le yaktutel lo ranga suli wa tel el program el konger mama gime o aisra tegidel kora aisra tora solar e bangko dia kadil el direkal dit te direkal ngani expert ra alsel vice president ra mama tra expert ra tora ardil ra tora ngal ngal president ra mama bangko mun expert ra ko mungudra community ma yang nga tora ser sa kuk se kalol nga sera asil kakase ra tora sers at gagidele waigel gulgol waseng kada dia kada bodor ngodredra ala kada tral muso sertir matamay mo se edert makalurior maigel guk kada kayo sebe dia kadil gimo mas kemanges madire kal sabela ala dal kosis klidra guk ngarakil ya tara ko taklol tokoy olgri la siwang gid ada belaw kadam lamo marnarabi da siwang gid ma atar gid ma ula kadam la wa waisangal mo member tiga limos try limos al dabe artira blue orior lat aul nang mlegile lo banged unda lo banged tamsa tial bral mil conference yes o seguid ya ay gid el expertise artira get together and se el formra at gid team el mo se mobile training team se el mora community ol mo sera adra community makamad dia kadim di dalela nge so kung dire kal dalela tokol nge so ma expertise se el mo sera at ya gagid le ngal secretary ko mal active mangga ya wal kora angadle silva wal ko on di updates mo almost every day magi malungi lang mamlo ay got program sel domestra akora sel lungan meeting akwa malomes ar adal ngar sel meeting amal tamal sa mariar tial el program len all this time kadam langas el mergit ela ko maguktiak agi malangas el mer kama mal mor ko mi yo rael morara gid awal gora gora sa mariar el segil to ko ring la malungil to ko ya oy gora mal you sleep well at night sel mo ngel wasi 100 solar amel mo long sera sa barin el ngarianit serni se tara ko taklo lumial gire del mo o blakarangude o sisilta Miguel Dorisem na lada ulungi tetil wasi pol blakarangude kay ngeseul kutmokla igal lang kyura adar belaw ine segidi ako mal masaw mabang kay gidya Mr. Basilius ma Chelin Miskapokol lamskit segid el special programmer tire nga kadira kal ngaring ya mung toblong kal del al adal kara al sel dia kal member bangko il al black ng sitiang yang malungi larong ko lang ngaring ya kuk faith based al adal karing ma kukurati al adra balu ma al ngaring ma ko kumdas wak paim la rong city ay gid el talk show lo bang kami agil abay mo o apply ko le ko soy sobra at al adar kami we yang malungi lo moruring ya marang mamali lo mesra mlam udal al dalira experts el mukte kartira ura langis wala murati adra halidik kwan di okay so for example PCA a member mga kakpong akto din aktok masek pol bangko member akmol PCA part ra bangko so ome ka part sel al other haul ka individual al other haul ko soy sa bangko kubre pra al other haul mesoy sa bangko dia mal malungil dia kal malungil tokoy malungil dia ka bom po to kuramok mula sa kada al bangko dia di el dalela coordinating mechanism rai ka ro ko malungil ara ro ko ro si kamel amo marale more mengser ka mameleki mal na mo sa Maria le ko soy para al adra bangko ko mal masulan no sumulo bang kamamra al sales el kukrong sa street kal special guest tergid masel malungil aisra ngeso el blal at ulin mera other belaw matire kal tial klote alra al dalira expertise ma al adal sa edel boda partringir ay gay kid el
non-governmental organization may kay kita kukti organization rabalu ay kay marag kisi ela abalwada makatamal mereng asulir happy constitutional day mor kamiwar atabelan mas milorens marumes me igam sel kukmel pel sela show gide ko mal masulang